ner malaken yam kana diala kontin baru ani lingua seme ka no online TV channel te kon ke lerum be kono ling kan kono rede gorjen obe video ma beje play biajanen no video nen kono me ka belten kontin cha nangre which kan nasir kana ulang so kan take video mana ngai konen go cha bel cha kanang re which kana ser kanu lang ala beltil wakana so jan joma gorno banyo ga yakelone an walle e shanka jan dangra wide diech ka pai diech ron kina dangra jan dangra wide diech anono bana ler me bana jaling ka do badan en chatwo ka je anono men bana ngai kenyam tini o kan bel be kani kanong ka gwada dien ka ngam nong ka kanong ni ka ngani kana tode kono kon ngajen o be kani kan bel ti yor ka pingwa seme no ka bel tilanyin kirma yadit la be ka kirma yadit okay kan bel ti baturien be nyo ga ke no okay bel ti ka bel ti nong ka kirma yadit bana mandan le rodo tin bana kula ling so ngum nong ka bel ga je no ki ngunanga belga jamore wika wulang kana nas bana jome bana jakwen ere ler kana me bana nywa kele kentinen yen gati ka bela content cha ka pin kana ser kana wulang so do badana beken keje wanong ka ji humanitarian relief but bel cha ka nangre wika nas kana wulang gwad mitele gan metot ke duang muteten tele ne tutun chimenen kon magwasmo ne ri ga ne de toro long siga ji ko ji dal chigren bar ka kore dane chitwok me na kan wari boka ke helicopter kantinomni boka ke chemical shall ke incendiary weapon me shan wari shaga ne ke ngai kon dial me dan choda lat e kirma yadit nang na naga nen wari wanga nuääri wanga gan nuääri dio je si konturne ne ni loirande loire jega long kane de kontila nuääri kontere wiki juba especially ne re kon chunkel ke kirma yadit banne me po ni di de long menen kon kuma kirma yadit den wala no be kon be je tobre wiki nasir ken wolang a po je long kia boar sol kone po kia boar ko ramisi jinna ka be je kok ka kon alo ko letien nuääri no kana kon long a jaswan mi di de long me dane nakan gar tiene te walli kan ga jak me nakan gar tiene re week nasr ka wulang ka lunga shuk te chicken kare ala ka like walte cha nun ka tele dor ka ngwan walle me ba lok ba je bin tobe re week nasr kan wulang dio je man lung shuk ba dio je chi ga chup tene te dio je cha kon cha to bo dio je ko na cha gorno ji humanitarian relief kan top ko kono ne no dien gwada me ano question one jin misran chenak chegat kenak kinede kontila jidwara chikanak ke chidoro mo chijawang wang ke chemical yureke bomni ke helicopter michi use chirgamen chala de kirme yadit kabe ben ka kwen be kamke dere gujeno ba jenno kon dunanamo de kon mo de jakan ne te condition nak kana kon ngaje no me de to ke me de nok munyu be gwan wona na kirma yadit ko ko nuari ti shenak ko la ko ko kon kam ko la kon mi sha poison kon mi jek mo dong de na de kan de ko la ngaje de ko ram nagi ka be jin kon jang kon for free you de jen wo ram go na be jin nak de be jikula nak ko ram nang na ga ti tiene na ga dong te ram pelle ci kon diala nen mette condition na kon ko la nuare wi kan nasir chane kanen so dio je shedia chong so kon mi chaje nung kon de je nung mununga je wi kan nasir babu long na che je no de na de ko lok by the way la na loke of course ni chang la na loke but kon kana ben ka tit ji humanitarian mangaje be ka tit kirma yadit sha information mi sha release SSBC South Sudan Broadcast Corporation chela dinene anu chi kirma yadi chodor che to bano ne di content ko wulang ne de kona yadda kashan nak akanon ka kwen ko bi ko lunda wich ba nuer ba ko kok ka kwen alo chi kon kula ne de telot kone ko la nuere kwa ko le la naka
ba kon nyok ka mukka ka kon ka kuän ka ban loy gwada danen cha mo cha jamunten sir ga man la jog di doja tema bi di doja bi de nak barobar ka ji yo mi ci jogo jang cham na me ba cham na ja janta dana kwa kon treat ka jen wore janta dana to gon tema man lat ka kon jogo kono lonya jok kon cha ben se kon kule la jok te de dwai ka ba ka mo ka kuän ban wer to kon kering mudira long rek dan jane kon tela kon mat kel mi chana kel chana imat la kon malatul let me simply say it mi chate ka gat kieram kel ka doro mo ki tuk du let's say tuk du la mo mo don gadin chele la kwer man muto gene kan yal bugu rodin gul bugu gadin bugu na support ashan gadin jaram dana nangna bugu chonga jakel na meni reng mudir long me kan kon wel kon ware shanga dana wan widan loiteno brana tuk ne ka daman ne ka nyiman ne ka gwan amene mes da melen mi jego ka queen wari be de jogo no jin mele de mo kach ke mi jeg den shanga dana bu tek dan kon wari balam gwa ba no kon wejel simply set ka det ku gwa dana wukatin te ka mila bara laro jin mula jele ka jali yango la jeli sha cha jeli ka jalo din mi shodo lot o jin ku gwa dan witin ku direction dan witin ku gwa dan brodo kap chungtin jira mamo la ja shanke jek la ta la ja marginalize ku manan di la ta dan de shanu de la ke jek you don't know it but to kon kerun ko ken to gur kono de konin ramishi konnek chagana mena gat kon wanga kon ka bana nyoko mo ko konten ko sha kono met gare kono wal ci kon tek kwana kono ngonke gwan teran te kon ka itin kon je kon ka yer te kon ka belen kon pur kon ka tedan ko to kon ka rik to kon ka bel ka to kon ka mun gojen wo shi kon dia shana ba lo kana kon gwan teran mi ci kon na ke de mutok man nyam bana lat kon were mugur kono bu kon ta je ka mem shanga kon mugur kono bana je wojala tok gor kono bana je tung ne ka gat kon lat ke ti chuden lot ni de kon bay kan were la jalar kan wona me politic but I don't see it politic no jin mulugo rama mo de nyur jen chala politico ka dong le de magwa take a request mi chala a simple request mi chalat and ete kon de te ka nasar kirma yadi da panchi kon chunkel chine support batte ka mu gurne ya chala do no ka mal ka kuje mon non nay mal kon de kon tela jinasar jina ko bu kon te ka mal de dina me michel ke SSPDF mete ka wi yara diwe woje abine national unified force ke unified army ke national army anu ke national army e de me shamat de me ts pele ayotin SSPDF tin te ka tin kan bondi ala kon tin rewi ka South Sudan alo e de me gwa mishiran bile ben kot ko jeni Nuer ki jang ki doromo so tele jakeke but right now no more che beken kana lalet akil me yadit in a state cho jang na dich dio cho kon dialanen cho jang na dich de mo me sha jang ne te kon te tin ka ngane kong shorale wuri shalka me Johnson lun wutada me captada kwer agwelek force ke jen poinde en kong shorale en cha kulo kwanyan tama before kana kwa ngai kon dialen o maybe non kan de ni ka babur no ba de inte kon te tere wi kana sar ba ka bin wot ba ci jen lode ko ne kan yam kure ci tok ce to kam SSPDF kene jeten bore wi kana sar ka cha SSPDF cha ka tiam you can go no be can reinforcement be can lat ko ba ne de kon te la ti de kana sar ba ka bujuj so kan je bor kana jela nok so ci kon yu ne me dana shoda lat shana nang kerek do dien reg me de kap chong tek kirma yadit bat kir logo no bajalalet so ngam de bel kir ko kir jaram dana logo be roje dana shala da hali a civilian you can answer no belling sholok so this thing it lead to devastation ku konen tema cheso Sudan chen nyoko nang re kormidit me shona kan de chop ku dang de ti chili won tema re which ka so Sudan ka jen konin te torati kamator me de kir la no kir ma yadida please no ne de jame de je chulad yes awulat but kaluda ko ba national unified force ba je deploy ka nasser so che gorno be de be je non km ko be nasser be je dismantle be spele ayo manage ne ko na kwa support
baka wire which ka South Sudan ke baka which ka Nasser chit ke me chalat ka Western Equatoria but can succeed Western Equatoria tele power of course tele power wone ka Morobo wone ka Nagro and Central Equatoria ke leo mi tel miten by the way the only strong part where to SPLA was support rigitin gwada teka apanal Eastern Jikany ajen gwada dan mingai ke o Eastern Jikany akanete konde teka resistant ni ke 2014 HRD SSPDF ke ditch Uganda People Front Force cha nongre which kanasir che ngajene medan shodalat so ken we wonyam ci korte tok eno me chimal yeben ke 2018 shugo jota gwada dan lakan chwa clash met ba kapchong bi ka clash ba kapchong so bi mal ben bi peace ben gwada mo no ajenta dan shingnat keje batikir me yadi tegu jeno gwada dan bum espela yutin e nasa soko kujuma ba nasa ba yikap dich ajene ci kore yutok me de mal kapchong attack very simple batikir me yadi chelok so kana dial nen kon kati angatu ko e kir nemme che wona ko ba da rek ma char ba de yen gwain keje ju ke jen wo jin ne re tiri chal ken Nuer wai ami me shung yen kel ke ke ne to konet yen kel so na me cherek che shunung so that's what cause all this thing che dak rek ma char che chu yen ko ngod lwak yen shu mena tama so na mo che wona ko be ponde yu be ponde ken me yadit ke lok bol mel chu ken Uganda People Defense Force chu ken ju deploy re which ka panal wona ka jongle ko ba Nuer ba ka hand down ke ba ka nak so and we all have seen it bombardment kan yu fan gak hol fan gak kan Nasser ka wulang ka longoshuk wona ka mayom ka panyija all this place shuona ko ba jilarno ten Nuer ken ke 9 counties tila hostile ek 7 counties tila friendly ana mokarwade wa mi je ga longshi me de lara kume me goro bene dial bugete ka ma che de lara te ka content to je ka content to go so che de la so to jo mo jere ke je shuno en wala mi shego to gono sha Nasser sha de ke ken SSPDF you know ka do budan gu ken je de ken ka je mutikan ka log by the way chicken koni ga ne lara wi ka Nasser chicken de lara wi ka ulang ko wodi ngai ken no chin wer chicken de lunjo ko ngwa mo Nuer yal chiki jen me ken yen jawden ken yen ling gwade shaga nekten managat te tun ken tegatin te bidene tegatin gwade dana shaka mo kole shaka use nek yen gar tiene so de je kule forget dina mo so man cholo larin wote ka kun mananka re wich ka Nasser kanan kanatin menyam ji unimis ji UN nek no dong tena te ka Nasser bateram te ka Nasser sin de nitin SSPDF korwa ken tena bigan kule tawna ken kwak ayde beken ka chamke beken ka lel kana jamona by the way man gor kana deb kana Nuer so jan dan ci kon leena deb den kan war jan kulte ka kona non ka me ci mal tele mal yaten so mate malten pangen ken UPDF SSPDF abishuk agwelek aka jera wi ka Nasser ka jera wi ka ulang aka lo jok aka non unify force bineri kontela Nuer tinci put ka kemne ka bure be ko rayna bure be jan gwadan te de SSPDF teten aka jien ben war be kula lun jok be ban dor ken be ka pet and then mite ka do be kan kwana me kan je ka je ba je kula je ka jok but cha mal cha de tok gwa mi shoda lot ete ka kwan munon ka e ba na ba ka de ko je be bare wi mi da ramadan bi che mano dong da kon shora le kane re content ti che manaken re kwa kana mo kana me ba kom di ba je non ba ter kam dor kan Nuer be je non ke jandana gorkir me yadi no ba Nuer ba ko mo kere ke buga te ka ter kam ken so jo me jandana gode nyo yekel Nuer chana goro ban te kamal bana te kamat ka ban te ka nokko jan do dana bana gonter man je kullon ko be kon juke je ba mo kon daglani like we don't care ne yen madana betok ci kon be te kamat ke ci kon be te kamal doran ba sho jol changa porsha bile pur no shebna ngai kon antama ci kon ku yer ka bure be ci kon ku yer burbe already tene SSPDF ten chanen pan ci ko woka min shalka maker no woken wer woken ka gor so too much jenjo dana gode nyaga yekel ana gono wo bana gwantar bana jangach kon chaluen mi cha kon lat kemi jiak kon la goro bana shon ka position dan to konten ko kon tel min na kon ci kon naga tel kwan okay jenjo dana gode nyaga yekel ana biata kamal bye